Tugiye kuvuga kuri bamwe mu bakobwa b'abaperezida b'ibihugu bya Afurika, ibyo bize, ibyo bakora mu bihugu byabo, imyitwarire ya bamwe muri bo aho baba hanze y'igihugu n'imbere mu gihugu n'ibindi. Umukobwa w'umukuru w'igihugu iki kinyamakuru cyahereyeho cyandika ni Natasha Karugire. Ni umukobwa akaba n'umwana wa kabiri wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Madame Janet Museveni. Uretse kuba yararerewe mu buzima bwiza bwo ku rwego rwo hejuru mu ngoro y'umukuru w'igihugu, Natasha Karugire yari afite inzozi kuva akiri umwana zo kuzana udushya mu bijyanye n'imideri cyangwa se imyambaro, agamije guteza imbere ubuhanzi n'umuco wa Uganda. Mu kwihangira imirimo nk'umuhanzi w'imideri wifitemo impano, yashinze uruganda rwitwa Natasha JNN Couture. Ni uruganda ruhuza umwihariko w'umuco wa Uganda n'uburanga bugezweho, bamuhesheje izina rikomeye cyane imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Afite ubumenyi yaherewe mu mashuri yo muri Afurika y'Epfo. Natasha Karugire yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu guteza imbere udushya n'umuco gakondo wa Uganda. Uretse iby'imideri, azwi cyane no mu ruganda rwa sinema. Yanditse anayobora filime izwi cyane yitwa 27 Guns. Ni filime ishingiye ku mateka ya se Museveni ndetse n'urugamba yanyuzemo kugera ageze ku butegetsi mu gihe cy'intambara y'imbere mu gihugu. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Wanu Hafidh Ameir. Uyu ni umwe mu bakobwa bazwi cyane muri Tanzania, akaba umukobwa wa Samia Suluhu Hassan, presidente wa gatandatu wa Tanzania, wagiye ku butegetsi ku itariki ya 19 yo kwa gatatu mu 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Nk'umwana w'imfura wa Perezida Samia Suluhu na Hafidh Ameir, Wanu yakurikiye inzira ya nyina mu bya politike, ahitamo kwinjira mu bikorwa bya politike nk'umunyamuryango w'ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania, Chama cha Mapinduzi. Kuva mu 2010, Wanu abarizwa mu nama nkuru y'ubuyobozi bw'iri shyaka ku rwego rw'igihugu. Ni n'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Yavutse ku itariki ya 9 y'ukwa kabiri mu 1982 muri Zanzibar, kandi niho akomoka. Kuva mu 2005 yagiye ahagararira Zanzibar mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania. Mu rugendo rwe rwa politike, Wanu yagiye ashyirwa mu myanya itandukanye y'ingenzi. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2018 yari umwe mu bagize komite ishinzwe amategeko mu nteko ishinga amategeko. Yanabaye umuyobozi w'urubyiruko rwa CCM mu majyepfo ya Unguja, igice kimwe kigize Zanzibar. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Ange Kagame. Ni umwana wa kabiri ndetse akaba ari nawe mukobwa wenyine wa Perezida Paul Kagame. Uretse kuba umukobwa w'umukuru w'igihugu, Ange Kagame yagaragaye kenshi mu bikorwa bigamije guteza imbere abagore, kongera ireme ry'uburezi, kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije ndetse no mu bikorwa bijyanye no guteza imbere ubuzima rusange bw'abaturage. Ange Kagame yize political science muri Smith College iherereye muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiriwe icyizere na Perezida Paul Kagame, amuha inshingano nk'umuyobozi wungirije w'inama ishinzwe igenamigambi n'ingamba, Strategy and Policy Council, ikorera mu biro by'umukuru w'igihugu. Kuva mu 2019, Ange Kagame akora nk'umuhanga mukuru mu bijyanye n'igenamigambi mu biro by'umukuru w'igihugu. Anafite impamyabumenyi yo ku rwego rwa Masters mu bubanyi n'amahanga, International Affairs, yayikuye muri Columbia University i New York, imwe muri kaminuza zikomeye cyane muri Amerika no ku isi yose, rimwe mu mashuri ya kaminuza azwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi. Ange Kagame akunze kwitabira inama zikomeye zibera mu Rwanda, zirimo inama y'igihugu y'umushyikirano, ndetse akanitabira ibikorwa by'ubukangurambaga bw'igihugu nk'ibyerekeranye no kurwanya ibyorezo nka COVID-19 no guteza imbere imirire myiza y'abana bato. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Navi Ketia Madeleine Keza Ndayishimiye. Ku itariki ya 11 y'ukwa gatanu mu 2025, uyu mukobwa wa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatsindiye impamyabumenyi mu mashami ya politike no kugenza ibyaha, Science Politique Criminologie. Ni muri kaminuza ya Gonzaga iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2021, Ketia Madeleine Keza Ndayishimiye yatangije umuryango witwa Bene Ntare, ugamije gufasha urubyiruko cyane cyane abakobwa kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Charlene Ruto. Charlene Ruto ni umukobwa akaba n'umwana wa gatatu wa Perezida William Ruto na Rachel Ruto. Uretse kuba umukobwa w'umukuru w'igihugu, Charlene yagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu iterambere ry'urubyiruko, nubwo yakunze kunengwa cyane imbere mu gihugu cya Kenya. Yibasiwe bikomeye ubwo yavugwagaho ko yakoresheje amafaranga ya leta mu bikorwa bye bwite, cyane cyane bijyanye n'icyo yise ibiro by'umukobwa w'umukuru w'igihugu. Icyo gitekerezo cyateje impaka zikomeye kubera ko amategeko ya Kenya ntabwo yemera ibiro nk'ibi. Ntabwo umukobwa w'umukuru w'igihugu agira ibiro, bityo abantu benshi babibonye nk'ikinyoma cyangwa se igikorwa kitari mu murongo wemewe n'amategeko. Icyakora Charlene ntabwo yigeze acika intege,